Yabona ke le ndawo bese sizithengile sizithenga ngayo le mali sifike siyibale kanje futhi nasemzini umuntu mase sizoba ne challenge ukuthi I challenge ikuwena most of the time amakhelwane akho abenze lutho wena uzumixa nabantu ongebona bangakini labantu othenga indawo ngakhona akubona bangakini futhi abanandaba na futhi abakudingi and bangaphila ngaphandle kwakho and they were living much better without you wena usuloku uzikhuhla kubona and ngifuna wazi ukuthi labantu oyitshethu bane beef nawe wena une beef nabo ngoba ubabangela isicefano and nabakwazi ukuthi uxoshwe wena uqhamuka khona uzuloku ubatshela ukuthi ihlobo sabo besenze njani awusona ihlobo sabo izibonga ezifanayo awusona ihlobo sabo engisho ukuthi suka emkhakheni ukuthi Babu Dokotela ngithenga indawo and manje abangifuna ubufuna abakufunele invest basebafuna umuntu efana nawe nje wena njengoba unesiphongo singaka bangafuna wena ke nje wena njengoba uyibona nje nawe nesiphuphukelo na induku ebusuku uba nongafuna wena nje uphuma uzohlala eminyango uvrani uphuza amanzi abantu awushaya umoya uba ungafuna wena manje ungafuna wena manje musana uzothini nabantu endaweni abasifuni abantu abanandaba nawe wena njengoba ufika endaweni ungathi ukhona umuntu ozomvasha mina nginomuzi eminingi nje imize nginayo but mina mengifikile especially emgababa angiye emzini umuntu mina bangenza imoto straight uvula igate ingena phakathi ngilivale ngihlale nonkosikazi wami nengane zami kuphela kusho isikhathi ukuthi ngihambe angiye emzini because ngiyafika emgababa ngena khona and I'm not intended or even expecting them ukuthi bangithande yabo ngoba angizile ukuzothandwa mina angona utha bheke nje ahlangana uthanda ngifuna ukuthanda umfana khona umuntu osilisa lo ngithethe ezoma eve ngikuthanda ungithandani wamtshela amadoda ukuthi ayathanda manje ke wena ke njobona usuphatheke kambe ukuthi endaweni abangithandi it's not about abakuthandi wena ugaxekile hlehla nje ihlale eyadini lakho iyade lakho kuphelile okuyi nokunye bhekana na ngoba lento izodala ukuthi manje sande ukuthakatha sithi mebengakuthanda ozothatha umuntu kuBabu Dokotela I'm not expressing ukuthi kushaya abantu vese bayashawa mina ayipheli isonto ngakho umuntu engimshaya ngibashaya njalo kodwa ufuna kube nezizathu Babu Dokotela siya insist sithi abantu owakhele nabo abanayi beef wena one beef nabo siyabonga.